Tuh pe Bapak Asyad dah jaga jaga. Ai titip tuh holong ida. Oh songoni mah tani Bapak nak pula kejang. Songoni dua malolok kututu. Pirma poki bahul pasaloman. Pirma to dimu luju mah dia mau pangomongan. Ate. Horas, nyon. Lihat darah minuman. Oke. Bapak tiuma dohot sude ujung di padalalammu di pasu-pasu tua ke Bapak dah.